Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo rya gatandatu kwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda biboneka bijanye n'umutekano mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Muri aya makuru turaza kwibanda ko bikomeje kugenda bitangazwa aho kuri uyu mugoroba ku cyambu gerereye kuri Tanganyika amaze kwambuka abasirikare benshi b'u Burundi bari kwinjira mu gisagara cya Uvira. Ni mu gerero ya Kutumba usanzwe ari umumayimayi kuri ubu ngubu winjiye mu cyo bise Wazalendo yamaze kugaragaza ibigiye kuba kuri General Gasita bijyanye n'uko izasarambwe zikomeje kugenda zisatira igisagara cya Uvira. Rero ni amakuru tugiye kubagezaho dufatanyije n'umutama muri mwabiri abice ugiye kutubwira ibiriko biragenda biba. Mutama wiriwe neza. Yego umaze kumpa amakuru urambwira uti force speciale z'u Burundi zikomeje kwinjira Uvira. Kuri ubu turaza kutubwira ko umutekano uri gukazwa mu bihe bice. N'umutekano uri gukazwa muri Uvira mu misozi ahitwa za Remera ndetse no mu misozi hariya za Kavimvira. N'umutekano uri gukazwa mu misozi hariya za Munanira. N'umutekano uri gukazwa mu byerekezo byinshi bitandukanye bya hano muri Kivu ya Majyepfo ndetse n'ahandi hatandukanye, aho igisirikare cy'u Burundi ubona yuko cyamaze guhabwa inshingano zose zikomeye nyuma yuko Wazalendo zikomeje kwizerwamo cyane Wazalendo za hano muri Mwange ndetse no mu misozi yahitwa Muheta ndetse no mu misozi ya za Kitu na Katongo. Wazalendo zabo ziri kuvuga yuko operation uko ziri gutegurwa ndetse kandi n'uburyo akazi gahagaze kagomba gutegurwa ndetse kandi kakagirwa uruhare bigirwamo uruhare n'abasirikare b'Abarundi bonyine kugira ngo ibintu byabo bigende neza, bakavuga yuko mu gihe bitagenze gutyo batari buze kubyihanganira. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera Mwenga, Fizi na Shabandu, turebe uko umutekano ukomeje kugenda umera. Turaza kandi kurebera hamwe ibikomeje kugenda bigaragara ahitwa Kacoka, turebe ibiri kuba. Turababwira kandi ibiri kubera mu mudugudu ahitwa Rubumba ahakomeje kugenda hagaragara umurongo munini w'abarwanyi. Turaza kandi kubabwira ibiri ko birabera mu gice cyahitwa Matundu bitangazwa ku rugamba rukomeje kugenda rwitegurwa. Turaza kandi kujya Rurindi tubabwira ibiriko biragenda biboneka. Turaza kandi kubabwira position do AFC uko bahagaze mu misozi y'Imurenge ndetse nuko izasarambwe ziriko zirategura unité de anti-MNT zitsinda rero rirwanya abashobora kuba baza bagamije kwigaragambya no guteza akavuyo. Ari kandi kompanyi de infantry y'igisirikare cya FDNB yoherejwe he? Yoherejwe mu misozi myinshi itandukanye hano muri Uvira. Turababwira kandi byamaze gutangazwa na Detection Militaire des Activités Antipatrie DEMIAP ndetse na Service National de Renseignement aho bamaze kugaragaza ko hari abarwanyi bari kwinjira mu bice bitandukanye bafite gahunda yo kuzazenguruka ibirindiro bya FARDC bakagaba ibitero baturutse mu mujyi rwagati. Ibiro bikaba bijyanye neza n'ibiri kugenda bigaragara bya patrouille mixée aho rero FDNB ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC gifatanyije na Police Nationale bakomeje kugenzura quartier zitandukanye z'igisagara cya Uvira nyuma y'amakuru akomeye bahawe na DEMIAP ndetse na CNL byatumye habaho panique mu mantene nk'uko bigaragara. Akaba ari amakuru ajyanye na riposte immediate igisubizo cyose kibikomeje kugenda biba. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibiriko biragenda byibonekeza mu bice bitandukanye. Turababwira kandi umusirikare ukomeye wahawe ipeti rya colonel mu minsi ya vuba umaze kurungikwa mu gice cya Uvira aho aturutse mu bice bya Maniema kugira ngo azafashe abantu kuba bakemura ikibazo cy'Abazalendo bakomeje guteza akavuyo gakomeye mu gisagara cya Uvira. Turaza kandi kubabwira déplacement massive ihunga ry'abaturage ku bwinshi rikomeje kugaragara mu bihe bice byari muri
cyane cyane Warungu, ariko nanone tutibagiye mu bice bya hano muri Kivu ya ruguru by'umwihariko Walikale. turababwira kandi stabilisation des zones sensibles, gukomeza kugenzura ahantu hakomeye no mu mihanda biriko birakorwa kuri eneo za M23 ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya leta banywanyi. Ayo niyo makuru akomeye tugiye kugarukaho, izira akaba ari ingingo z'ingenzi tugiye kuramvura mu buryo bunononsoye. Reka rero tubasabe wo dukurikiye bwa mbere uhite ukanda sabone. Turaza kandi kubabwira ko Burundi bwamaze kurakaranya n'Ububirigi ku gitigire ntangere, turaza kubigarukaho tubabwira uko bihagaze. Ariko mbere yuko dutangira amakuru yacu, hita ufyonda sabone wo dukurikiye bwa mbere. Mutama ndagira ngo unyemerere duhere ku byatangajwe na Yakutumba, noneho duhite tuja ku makuru yo ku mirongo y'imbere y'urugamba, uhite utubwira aho biri kubera. Ni umuyobozi w'umutwe wa Maimai Yakutumba uri muri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wamaze kwinjira muri Wazalendo mbere yo kugira ngo abashe kuba yatanga umusanzu mu gufasha FARDC urugamba. Uyu akaba ari umutwe wahoze ushinjwa guhohotera abaturage. General William Yakutumba yatangaje amagambo akomeye ku munsi w'ejo kwa gatanu ku igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kw'icyenda 2025 ubwo we na bagenzi be bayobora imitwe ya Wazalendo bari mu nama yabahuje na meya wa Uvira Kifala Kapenda Kikuvu mu rwego rwo kuganira ku mpamvu bari abarwanyi bitambitse icyemezo cya President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Meya Kifala Kapenda Kikivi yari yatumije iriya nama mu gihe mu mujyi wa Uvira hari hakomeje imyigaragambyo yateganyijwe na Wazalendo yigometse isaba ko General de Brigade Olivier Gasita woherejwe kugira ngo azayobore ingabo muri iki gisagara cya Uvira agomba kugenda. Uyu Gasita amaze igihe kinini yahawe inshingano na Tshisekedi zo kuyobora no kuba umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare ushinzwe ibikorwa by'ubutasi. Gusa Wazalendo zanze ko akorera muri iki gisagara cya Uvira, zimushinja kuba umwe mu bantu ba hafi muzasarambwe. Ingingo yuko uyu musirikare agomba kuva muri Uvira, abayobora Wazalendo bongeye gushimangira ubwo bari kumwe na meya w'uyu mujyi nk'uko babitangaje. General Yakutumba ni umwe mu bashimangiye agira ati twebwe Abazalendo twavuze ko tweruye ko uwo General witwa Gasita tutazamwemerera hano Uvira kubera ko bagurishije umujyi wa Bukavu. Gasita n'umwe mu abari abajenerali bavugiye imbwirwaruhame iruvunge basaba Wazalendo kureka M23 igatambuka. Gasita ni nawe wari uyoboye ingabo Ikindo. Ntabwo ashaka kubona Wazalendo mu maso ye. Mu minsi ishize Ikindo yahiciye Abazalendo 25 byabaye kwigenekerezo rya 14 Nyandagaro 2025. Ntabwo akunda Abazalendo. General Yakutumba yavuze ko General Gasita naramuka agumye muri Uvira nayo azayigurisha, kandi ko uyu mujyi nuramuka ufashwe na AFC bizarangira inafashe Kongo yose. Yagize ati uyu munsi ntimuvuga ko azagurisha Uvira kandi Uvira inafatwa na Repubulika kandi Uvira nifatwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yose izafatwa nk'ushinzwe ibikorwa bya gisirikare. Ni gute azakorana na Wazalendo adakunda? Mu by'ukuri hari byinshi twicuza, niyo mpamvu tuvuga ko tutazamwemerera hano Uvira ko tuyobora. Yunzemo ati turasaba guverinoma nkuru kutwoherereza undi muntu uzafata inshingano zo kuba komanda wungirije ushinzwe ibikorwa by'ubutasi hano mu karere ka 33 ka gisirikare. Ngayo nguko rero ni byatangajwe n'uyu Muzalendo. Hahise hakurikiraho imirwano ikomeye. Bwana Mutama ndagira ngo tubwire uko ibintu bihagaze. Ni ukuvuga ngo ibintu byakomeye cyane rero bwana munyamakuru. Yego, ni imirwano yabaye hagati y'ikitwa no ku ruhande rw'umutwe neza turambwe, aho Wazalendo ibikorwa byo ku mirongo njyarugamba bari bayobowe n'abasirikare b'Abarundi nyuma y'uko babisabye cyane. yego, N'aba Wazalendo bakomeje kwizerera muri FDN kurusha uko bizereye mu bandi basirikare bayoboranye ku mirongo y'imbere ku rugamba, uretse Gasita we wabaye intandaro cyangwa se wabaye nk'aho ari we kuvugwa cyane. yego, ariko umwihariko hari icyitwa Abazalendo ntabwo bari kumva abasirikare ba FARDC bayoboye ku mirongo y'imbere ku rugamba byabo ari abajenerali, abakoloneli n'abandi bafite amapeti atandukanye. yego. Iyi ni operasiyo rero yabaye mu misozi ya hano muri Uvira. Yego,
Ni igisirikare cya FARDC bagerageje kuva muri iriya misozi ya Kavimbira bakazamuka umuhanda wose nationali karindwi uva ahitwa ahariya mu misozi ya Kavimbira, Kiroma ndetse n'ahitwa Mwange, bazamuka mu byerekezo bigana mu burengerazuba bwa hariya muri Uvira, cyane bagana ahitwa Kingwengwe ndetse n'ahitwa Gihande. Yego. Biza kuba ikibazo gikomeye kuko iriya misozi ya Remera hari abasirikare mu masaha ya mu gitondo bari boherejwe bavuye mu misozi y'ahitwa mu Mushoka Manyora mu byerekezo byunamiye umujyi wa Bukavu. Yego. Baramanuka berekeza ahitwa Imurenge mu byerekezo bya Dembe hafi neza na Kizija, bahuriramo hagati n'aba Wazalendo ndetse n'abasirikare b'Abarundi. Bwana munyamakuru, ngo habaye imirwano idasanzwe, abari bari hafi yaho bavuze ko bumvishe urusaku rw'amasasu rudasanzwe kandi rwaje no gusiga ku mpande zose habayeho guhomba gukomeye, dore ko binavuga ko intare zasarambwe zishobora kuba zanatakarije bimwe mu bikoresho. Yego. Bikavuga yuko kandi ku mirongo y'imbere ku rugamba ku ruhande rw'abantu Wazalendo, nyuma y'uko ngo batsinzwe bamwe mu batsinzwe urugamba cyangwa se urugamba rwananiye cyane muri bino bice, biravugwa yuko habayeho ukongera kwisuganya gukomeye cyane muri ino misozi ya Kingwengwe, nyuma yo gushakisha uburyo ki bashobora kongera kugaba ikindi gitero kidasanzwe hariya mu misozi ya hariya za Mushereza ndetse n'Iremera. Nyuma y'uko n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara yuko igisirikare cy'u Burundi cyo nyuma y'ubufatanye bw'amafaranga menshi bahawe na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, bari kugaragaza yuko badashaka gutuza guhagarara na gato ku mirongo y'imiri ku rugamba, ukurikije uburyo ki bakomeje kwitwara uko umunsi ugenda uzaza undi, kandi bikagaragarira muri tactique nyinshi zitandukanye, bibanda mu biri strategique cyane mu bitero bari kugaba cyane, aho ubona yuko aribo bari kugaba ibitero kurusha uko bari kugabwa ibitero, kandi uko bagaba ibitero ni ku mutwe wa M23 bari kuwusubiza inyuma umunsi ku munsi. Yego, reka dukomeze n'ubundi paje amakuru yacu tuje n'ubundi ku ngingo ikomeye nayo ikomeje kugenda igarukaho mu binyimenyesha amakuru bitandukanye, aho Burundi bwirukanye Ububirigi bwarakaranyije n'u Burundi. Ibi bikaba zabaye ikibazo gikomeye ku ruhando mpuzamahanga. Ubwo turagaruka n'ubundi utujyana ku zindi agisi tubwira uko byifashe. Ni Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububirigi yemeje ko umukuru w'ikigo Enabel cy'Ububirigi mu Burundi ku wa kane yahawe amasaha 48 ngo abe yavuye mu gihugu nk'uko bivugwa n'ibiro ntaramakuru Belga News. David Reinsiens wari ukuriye iki kigo cy'ubufatanye mu iterambere cy'Ububirigi n'u Burundi yirukanwe nyuma yo gusangiza cyase sharing ku mbuga nkoranyambaga inkuru y'ikinyamakuru The Continent ivuga ko ubukene bw'ibitoro carburant et fuel cyase fuel mu Burundi nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru The Standard cyo mu Bubirigi. Iki kinyamakuru gisubiramo Jean Van Water ukuri ikigo Enabel avuga ko uko kwirukanwa kwe kwa Reinsiens mu Burundi ari igikuba. Kugeza ubu leta y'u Burundi nta kiratangaza kwirukanwa rya Renzi. Ibinyamakuru byo mu Bubirigi biravuga ko ambasaderi w'u Burundi mu Bubirigi yahamagajwe n'abategetsi b'iki gihugu ngo atange ibisobanuro. Iyo nkuru ya The Continent ni isesengura ku ngaruka z'ubukene bw'igitoro ku bukungu, bushomeri no guhenda kw'ibicuruzwa. Iki kinyamakuru kivuga ko byugarije u Burundi. Biroroshye gucisha ingamiya mu mwenge w'urushinge kurusha kubona itanki yuzuye ibirori mu Burundi, niko ikinyamakuru cyanditse kinenga ubukene bw'igitoro. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububirigi biciye kuri Minisitiri Maxime Prévost yatangaje ko iki gihugu cyifuza kuganira vuba ku kuhazaza Enabel mu Burundi nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru The Standard. Ibinyamakuru mu Bubirigi biravuga ko David Reinsiens ari buve mu Burundi kuri uyu wa gatandatu. Ububirigi bubajijwe iki cyemezo babajwe n'iki cyemezo cy'ubutegetsi bw'u Burundi cyo kwirukana uhagarariye Enabel mu gihugu. Iki ni icyemezo gishingiye ku bintu bwite bizatangajwe hanze y'akazi kazwi, ni byatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububirigi nk'uko bivugwa na Belga News. Kugeza mbere y'iki kibazo Burundi n'Ububirigi byari bifitanye umubano mwiza. Mu kwezi kwa kane uyu mwaka Minisitiri Prévost yasuye Burundi abonana na Perezida Ndayishimiye ahanini ku bibazo by'intambara iri kubera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ububirigi bwahoze bukolonije Burundi n'u Rwanda, kimwe mu bihugu bigenera inkunga nini y'iterambere n'u Burundi. Ku ruhande rw'u Rwanda mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nibwo Kigali yatangaje ko ihagaritse umubano wa diplomasi
akazi by'ako kanya n'Ububirigi no guha abadiplomate bose babwo bari mu gihugu kuva muri iki gihugu mu masaha atarenze 48. U Rwanda rwashinje Ububirigi kuyobora umugambi mubisha wo gusabira ibihano iki gihugu gishinjwa gufasha M23. Ububirigi nabwo bwatangaje ko Ububirigi bwatangaje ko ubufasha ibyemezo nk'ibyo byafashwe n'u Rwanda. Ikigo Enabel gifite abakozi barenga 100 mu Burundi nk'uko bivugwa na Jean Vanewata, wavuze ko nta kimenyetso ko hari hasanzwe hari ikibazo kihari hagati ya Enabel ndetse n'u Burundi. Enabel mu Burundi iravuga ko irimo gukora ku mishinga y'ubufatanye mu iterambere y'imyaka 5 izashorwamo miliyoni zirenga 120 z'amayero. Ngayo nguko rero nibijyanye n'umubano n'amakuru arebana n'ububanyi n'amakungu. Ndagira ngo mutamukomeze utubwira ahandi ho bizifashe gute? Mugubanga ahandi ho ibiri kuvugwa kandi biri kugaragara nta kindi kiri gukorwa cyane ni mu misozi ya hano muri Walikale, aho biri kugaragara yuko ibintu byakomeye cyane. Yego, abaturage batuye mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Walikale, by'umwihariko mu byerekezo by'ahitwa za Kampala hafi y'umuhanda Route Nationale ya 12 ugana mu byerekezo bigana hariya hasi mu kibaya cya Nyamakombora. yego, abaturage baho batangiye gukuramo akarenge kabo. Turi kubabona abikoreye za matera, turi kubabona abikoreye udupfunyika tw'imyenda ndetse n'abahetse amabaga bari guhunga. yego, byatangiye hagenda hahunga umwe hahunga babiri, ariko nta kindi kintu kiri kubitira nuko bari kuvuga bati mu gihe Walikale FARDC iri kwashaka cyangwa abasirikare b'Abarundi n'aba bacanshuro, reka twebwe dukize ubuzima bwacu, dore yuko ku mpande zose iyo bari guhangana cyane sosiyete sivile ibirenganiramo cyane kandi iyo nta buhari bifite kugira ngo ibi byose bibe. Birumvikana ko rero Walikale ho nta kindi kiri kubana abaturage n'ubwoba bwinshi bari guhunga, ndetse kandi deployment ku ntare zasaramye mu misozi ya hano muri Ikopo, ni deployment ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC mu misozi yegereye itangatanze isantere ya Pinga mu byerekezo bya Fatwa na Bukumbirwa. Ni imirwano kandi iri gutegurwa dushobora kubona iza no gukomera cyane itarigeze iba hano muri Kivu y'Amajyaruguru, dore yuko biri kuvuga yuko uruhande rw'ineza sarangwa rubaka ikoranabuhanga, FARDC nayo ikubaka ikoranabuhanga, kandi mu ruhande ruri kwigiza nkana ruvuga ruti ntabwo bazadutsinda, urundi narwo ruvuga ati ntabwo bazadutsinda, ariko rukagira ubwoba cyane ku ruhande rw'uyu mutwe uri kuvuga uti mu gihe Ababiligi ndetse n'aba basanzwe b'Abanyamerika bakomeje kugaragaza ingufu zidasanzwe n'Abarusiya bashashe bazanywe ku mirimo ku rugamba, dushobora kwisanga badutsinze mu bice byinshi turimo bya hano muri Kivu ya ruguru, by'umwihariko Walikale no muri teritwari ya Masisi tubagiye Rushuru rugero. Ubona yuko naho ibintu bikomeye kugenda bikomera cyane mu misozi itandukanye, by'umwihariko muri Kivu ya ruguru ahitwa Walikale, aho ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Walikale byifashe gute kugeza amagingo aya? Ni ukuvuga ngo mu makuru adasanzwe angeza aka kanya muri operasiyo ziri gutegurirwa i Walikale, ni operasiyo zidasanzwe zagaragayemo indege z'intambara, ni operasiyo zidasanzwe zateguwemo drone z'intambara cyane cyane, kandi bikanavuga yuko n'akajugujugu amahelicopters arenga 12 yagaragaye azenguruka ikirere cyegereye aho intare zasarambwe ziri. Ni mu gihe kandi intare zasarambwe nazo bivugwa kandi byemezwe yuko mu byerekezo bigana ahitwa mu mujyi wa Pinga naho bagerageje kuzamura drone zigera kuri 6. Birumvikana yuko imirwano muri ibi bice bya Walikale ngo ikiri kuvugwa kandi ikiri kugaragara cyane, nuko intambara tugiye kubona muri bino bice ni intambara igiye kuba ishingiye cyane ku ikoranabuhanga ridasanzwe riri gukoreshwa n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa by'umwihariko abacacu b'Ababiligi, abacacu bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo cyane. Binavuga yuko hari n'Abarusiya bamaze kwasesekara bari gukoresha isuzuma cyane zino drone z'intambara zazanywe nshyashya. Binavuga yuko ari nayo mpamvu intare zasarambwe nazo zagerageje kuzamura drone z'intambara ndetse kandi n'izindi ndege z'intambara kugira ngo babereke yuko nabo bacanye ku maso, ariko bikavuga yuko nta kubombarizanya kwigeze kuba hagati y'intare zasarambwe ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo. Mu makuru adasanzwe yangezeho rwose mu masaha ya kare cyane, bambwiye neza kandi yuko icyagaragaye ni iterabwoba hagati y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo ndetse no ku ruhande rw'intare zasarambwe cyane, aho ikirere cy'intare zasarambwe hariya hafi ya Ikobo, ikirere cy'intare zasarambwe ari hafi ya Karembe mu byerekezo bigana ahitwa Marimo ndetse na Peti, bagerageje kuzamura indege za drone ndetse kandi bazamura n'akajugujugu z'intambara, ariko ngo hagati yabo nta wigeze arasa undi, ariko bikavuga yuko nyuma yaho
higeze kugaragara icyitwa ama advance ateye ubwoba by'umwihariko ku ruhande rwa Higbo Special Force y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande rwa Special Force izwi cyane ngo kuna yitwa Intare za Sarambwe yahanganye bikomeye cyane n'abasirikare benshi cyane biza no kuvuga yuko haje no abasirikare batari bakeya ku mpande zose baje kuhagwa kandi ibi bikomeje kugenda bigorana cyane. Ku bijyanye n'ubutabazi byo bihagaze gute? Ndavuga imiryango itabara imbabare irabasha gutabara abaturage bari muri ibyo byago? Ni ukuvuga ngo imiryango itabara imbabare muri ibyo bice kenshi n'ubundi iyo bamaze wagira ngo baba babanje guhabwa amakuru y'uko ibice runaka bigiye kubamo imirwano cyangwa se bigiye gukomera cyane, dore y'uko nko mu bice bitandukanye ahangaha ndagira ngo turebe muri ino misozi ya Kivu ya ruguru tukirimo. Nk'ubu mu gihe twamaze iminsi tubona icyitwa drone zisheringa mu bice byinshi bitandukanye uyu mutwe Intare za Sarambwe uherereyemo, nyuma y'amasaha make twajyaga kumva tukumva bati n'imiryango itabara imbabare yahise yasesekara cyangwa se nahagira, bikanavuga yuko ari n'ibice imiryango itabara imbabare iba yabanje kugeramo mbere y'uko n'ibyo bikorwa bivube, bikanavugwa kandi byemezwa yuko imiryango itabara imbabare byanga bikunda ishobora kuba ifitanye communication hagati y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa hagati y'Intare za Sarambwe, hakurikijwe uburyo kibonera minsi biri kugenda, uburyo bari kugenda batabara mu buryo butandukanye n'ubwo twajyaga tubona muri Kivu ya ruguru imirwano ikomeye cyangwa se no muri Kivu y'amajyepfo imirwano ikomeye. Yego, mbere yuko turi buze kujya Uvira naho nyuma yuko n'ubundi bijyanye na Gasita bikomeje gufata indi ntera kandi bikavugwa ko akomeje n'imyiteguro ikomeye, ndagira ngo nyemerere tujye Kinshasa turambure page ikomeye yanditseho ibijyanye na politiki ikomeye iri gukinwa yo ku rwego rwa nyuma. Aho Kinshasa ku igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kw'Icyenda 2025 umwuka wa politike mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wongeye gufata indi ntera nyuma ya Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba na autorité morale w'ihuriro rya politike Front Commun pour le Congo FCCC yashinje ubutegetsi bwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo gukora ibikorwa byo guhatira abasirikare n'abapolisi bakuru ndetse no kubahohotera bagafungwa nta rubanza. Ibi rero akaba ari ibintu bikomeje kujya ku rundi rwego. Ku ruhande rwa guverinoma ya magambo ya Kabila yakiriwe nabi na bwana Patrick Muyaya, minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma, aho yasubije ku byo Kabila avuga ko atari byo. Yagaragaje ko ari phase prejudiciaire, urwego rwa mbere rw'iperereza ritubahirijwe rushobora kurangira bamwe mu basirikare baregwa bagaragaye ko nta cyaha bakoze bakarekurwa. Muyaya yagize ati abantu baravuga ngo hari uguhatira abasirikare, nyamara mwese muzi imbaraga perezida n'ubutegetsi bashyize mu gushyira FRDC kugira ngo ihangane n'umwanzi. Iyo dusanze hari ibibazo byo kudatanga umusaruro kandi ibikoresho byari bihari, tugomba kumenya impamvu. Si uguhatira ahubwo si ukubahohotera, ahubwo ni ugushaka ukuri. Yakomeje avuga ko kugira ngo amagambo ya Kabila afatwe nko gushaka kurengera abavugwaho amakosa, ahubwo bigaragara nk'uburyo bwo gushaka gucumuza ingabo za leta kuri guverinoma cyangwa se gushaka guteranya guverinoma ndetse n'igisirikare. Ibi byose bikaba biza mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kurwana intambara ikomeye mu burasirazuba bwa Kongo, aho inyeshyamba za M23 zikomeje kwigarura uduce dutandukanye. Mu byumweru bishije inzego z'ubutabera za gisirikare zatangiye iperereza ku basirikare bakuru bashinjwa kudatanga umusaruro mu rugamba cyangwa gukoresha nabi umutungo w'ingabo. Amakuru aturuka mu bitangazamakuru byigenga aravuga ko mu bafunzwe cyangwa barimo gukorwaho iperereza harimo General d'Armée Christian Chiwewe ari chef d'état major general wa FRDC, ubu akaba yaragizwe umujyanama wa perezida Tshisekedi mu bya gisirikare. Ku rundi ruhande inyandiko yasinywe na General de Brigade Gabriel Amis, inspecteur general wa FRDC, iragaragaza ko abasirikare bakuru 41 barimo abajenerali 35 n'abakoloneli 6 bahamagajwe ngo basobanura uruhare rwabo ku byabaye kuva iza Sarambwe zafata Bunagana ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Abasasanguzi bavuga ko aya makimbirane hagati ya Kabila ndetse na Tshisekedi ashobora kuzakurura ibindi bibazo bikomeye, nk'uko rero batahwemye
kugenda babigaragaza, bakavuga ko ibikomeje kugenda biba byose biri guhungabanya umutekano w'igihugu. Kabila kuri ubu ngubu rero akaba akomeje kugenda avuga amagambo akomeye ari kurakaza ubutegetsi buri Kinshasa, nk'uko rero bigaragara, aho rero abasasanguzi bagiye bagaragaza ko ibi mu gihe bitahagarara bishobora gutuma umwuka mubi ukomeza kuba ikibazo. Joseph Kabila ashinje leta ya Kisegedi gukandamiza abasirikare bakuru bagafungwa nta rubanza. Guverinoma ivuga ko ari inzira y'ubutabera, si ukubahohotera. Abajerari 41 bahamagajwe mu iperereza ku zabaye Bunagana nyuma y'ifatwa rya M23 rifata iri bice. Harimo kandi bamwe mu bakomeje kugenda bakurikiranwa bafunzwe, abandi bakaba bigenga. Ngayo nguko rero Mutama ni ibiri kuvugwa muri politike Kinshasa. Komeza utujyane Uvira byifashe gute, ni ibiki ibiri kujya mbere kugeza ubu ngo? Uvira ubu ngubu ikiri kwavugwa bwana munyamakuru nta kindi. Yego. Uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi navuga yuko rukomeje kugaragaza ingufu zidasanzwe zitari zisanzwe zigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi ni ingufu ziteye ubwoba cyane ku ruhande rubahanganye narwo cyane, uruhande rw'intare za Sarambwe. Yego. ngira ngo mwagiye mubyumva, mwagiye mubibona ukuntu intare za Sarambwe zatangiye operation zidasanzwe, bakagerageza kwinjira mu misozi yahitwa Epene Kusu baciye ahitwa Kabare, bakamanuka bakagerageza kuzamura drone z'intambara bazerekeza mu byerekezo bya Shabunda, drone za kamikaze ndetse zanagerageje gusheringa mu byerekezo birimo abawazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC benshi. Yego. Kaza no gutuma bamwe mu basirikare mu buryo bwa tactique ba FARDC ndetse n'abarundi bisubiza inyuma, bakava muri ya misozi ya Shabunda bakagaruka muri ya misozi ya za Kavimvira ndetse n'ahandi hatandukanye. Yego. Ubu rero igihari ndetse kandi giteye ubwoba cyane ku ruhande rw'intare za Sarambwe, ndakubwiza ukuri ko gikomeye cyane. Nk'ubu hari umusaza w'abasirikare b'abarundi b'abakomando ndetse na Ibusi Special Force gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, binavuga yuko n'abantu akunda nabo bari barimo. Yego. Bagerageje kuzamuka bava ahitwa Kavimvira, bazamuka ku muhanda Route Nationale 2 baganiye ahariya mu byerekezo bya Kayigi, bazamuka bagana ahitwa Isanje ndetse n'Iremera. Bageze hagati mu gace ka Sanje ngo bagira mu bice n'ubundi uyu mutwe wari uherereyemo. Bwana munyamakuru, ako gace kaberemo imirwano idasanzwe, amakuru ndetse kandi umuntu wagerageje kunyohereza voice note uri ku mirongo y'imbere ku rugamba, ikitwa urusaku rw'amasasu ndetse kandi no kubombarezanya cyane ku ruhande rw'ibitwaro biremereye, dore yuko binavuga yuko intwari iri mu bwoko bwa BM21 ndetse na BM23 arizo zavuzaga ubuhuha ku mpande zose, kandi bikanavugwa yuko ku ruhande rw'intare za Sarambwe bagerageje no gusa naho babasubiza inyuma gatoya, bakava muri ya misozi ya Sanje gatoya bagasubira inyuma nk'ibirometero bigera ku 10 berekeza ahitwa Iremera. Birumvikana yuko mu gihe ibintu byari bikomeje kugenda bikomera cyane muri ibi bice, dushobora kwisanga n'ubundi uyu mutwe wavuye muri ino misozi yose yegereye muri Uvira, tukaza gusanga n'ubundi uyu mutwe wageze muri ya misozi za Kamanyura, mu Mosho ndetse n'ahandi hatandukanye. Dukurikije amakuru ari guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, biragaragara yuko bwana munyamakuru urugamba rwakomeye kandi urugamba rukomeje gukara, ari nako rukarata cyane ku ruhande rw'aba basirikare bari guhangana cyane. Intare za Sarambwe aho zivuga ziti twebwe ntabwo ibi bitero turi kugabwaho n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, ibitero turi kugabwaho n'abasirikare ba FARDC muri no minsi, bisa naho hagati mu gisirikare cyacu harimo ubugambanyi cyane, bagakeka kandi bagatekereza yuko bari abasirikare bafashe nk'amateko ku mirongo y'imbere ku rugamba aribo bakomeje gutungwa agatoki. Bikanavugwa kandi bigaragara yuko ngo batakiri no kubakoresha cyane mu buryo bwari busanzwe nk'uko babakoreshaga ku mirongo y'imbere ku rugamba, hakurikije buryo ki amakuru akomeje guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, bakomeje kuvuga bati ibi bintu ntawamenya ibyo ari byo, wasanga turi kugambanirwa n'abasirikare twashyize hagati mu gisirikare cyacu ngo bakomeje kudufasha guhangana. Ariko bikavugwa kandi byemezwa yuko operation ziri gukorwa mu misozi myinshi itandukanye igisirikare cy'u Burundi, bitewe n'uburyo bari kugenda basa naho bari kugera ku ntego zabo bashaka cyane zo gukura uyu mutwe mu bice uherereyemo cyangwa kuwucuma wageze inyuma. Biragaragara yuko aba basirikare bafite ayandi makuru adasanzwe kuyo batekerezaga ku mirongo y'imbere ku rugamba, ari naho uyu mutwe uvuga uti turacyafite ubundi buryo bwo kwitekerezaho cyangwa bwo kurwana butandukanye n'ubwo twarwanagamo. Bwana munyamakuru, ndakubwiza ukuri ko ni imisozi yangaha za Kavimvira, ni imisozi yangaha Sanje ndetse na Remera, ni imisozi yangaha Ishabunda nara muri amashyamba y'Ipene Kusu, biri kuvugwa yuko ibintu byakomeye cyane. Biragaragara yuko ibintu bitoroshye kandi bikomeje guhindura isura. Bwana munyamakuru, icyo nakubwiza ukuri mu yandi makuru
nkomeje kugenda nkurikirana n'amakuru y'ibiri gutegurwa ndetse n'ibiri gukorwa muri iriya misozi yegereye umurenge cyane cyane mu misozi ya Kingwengwe, aho iri kuvuga yuko abaturage batangiye guhunga hanyuma y'amakuru bafite ku bitero biri gutegurwa n'abasirikare b'Abarundi ndetse n'abasirikare ba FARDC n'abacacu. Yego, dukomeje n'aya makuru reka tujye kuri page ikomeye yo muri Paris de la Nation, aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yongeye kwemeza Lieutenant General Faris Kabwe Asinda ku buyobozi bukuru bwa Afridex cyangwa se Africaine de Explosive, urwego ruri mu bigize Minisiteri y'Ingabo rushinzwe umwihariko mu gukora, gucunga no gukwirakwiza ibiturika byose, amasasu, imbunda n'ibindi bikoresho by'intambara. Ubufasha bushya bugamije kongera imbaraga mu kurusha gushyiraho umurongo w'ibikorwa byose bijyanye n'igice cy'ingenzi mu gucunga umutekano. Afridex rero ni rumwe mu rwego rufite ububasha budasanzwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ari rwo rukora kandi rugatanga uruhushya rwose ku bijyanye n'ibiturika n'intwaro nk'uko biteganywa n'itegeko rya nimero 11 akarongo kaberamye 012 ryo ku itariki ya 11 Kanama 2011 rigena imiterere n'imikorere ya FARDC. Afridex ni kimwe mu bigize Minisiteri y'Ingabo hamwe na Sekretariat rusange État-Major Général Inspection Générale des FARDC, Kassim Centre d'Instruction Supérieure Militaire ndetse na Afridex. Afridex rero ifite inshingano zo kuba umuyoboro wihariye mu gukora no gutunganya no gucunga ibiturika, amasasu n'ibindi bikoresho by'intambara, kandi niyo yonyine yemerewe kwinjiza, gusora no gukora cyangwa kugurisha ibikoresho mu gihugu. Bivuze ko nta muntu n'umwe yaba uwo mu rwego rwa gisivili cyangwa urwa gisirikare wemerewe gukoresha cyangwa gutunga ibiturika atabiherewe uburenganzira bwihariye na Afridex. Mu itegeko rishya ryasomwe kuri radio na televiziyo by'igihugu RTNC kuwa gatatu ku igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kw'icyenda 2025, Perezida Tshisekedi yashyizeho impinduka zikomeye mu ngingo z'imikorere ya Afridex, cyane cyane ingingo ya 8, ya 10 n'iya 11. Ingingo Afridex iyoborwa na Directeur General, umuyobozi mukuru afashwa n'abayobozi babiri bungirije bashinzwe ibibazo by'ubuhanga mu bikorwa bitandukanye. Ngayo guko rero ndagira ngo tujye mu bice bya Minembwe bizifashe gute kugeza ubu ngubu Mutama, naho wambwiye uti yakomeje hagaragaye umurongo muremure w'abasirikare b'u Burundi. Ni imisozi ya Kingwengwe niho hari kuzanwa abasirikare, imisozi yunamiye cyane iriya misozi y'Iminembwe Mutama. Ariko nanone mu byerekezo biva muri Uvira niho biri kugaragara yuko abasirikare benshi cyane bari gukurwayo, abari kuzanwa muri iriya misozi ya Kingwengwe berekeza mu byerekezo bitandukanye byahariya muri misozi ya Minembwe. Ni abari kuzanwa cyane bagamije cyane gutangatanga uyu mutwe kugira ngo batareba yuko wakongera ingufu muri ino misozi, nyuma yuko hano hantu n'ubundi mu misozi y'Iminembwe biri kugaragara yuko ibi bice biri strategique cyane bishobora korohera uyu mutwe kwinjira mu bice n'ubundi FARDC irimo byahariya muri Uvira n'ahandi hatandukanye baturutse Minembwe. Nyuma yuko n'ubundi uyu mutwe wo ukomeje kuvuga yuko ibice byose bya hano muri Minembwe byamaze gutangatangwa, kandi binagaragara ko koko byamaze gutangatangwa n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'Abarundi n'abacancuro, mu rwego rwo kugira ngo barebe uburyo ki mu gihe batekereje kwataka uyu mutwe bazawubuza ubwinyagamburiro, ku buryo gahunda bafite cyangwa se umugambi bafite bashobora kuzawugeraho neza ku kigero kingana n'100%, ukurikijwe uburyo ki ibintu biri gutegurwa cyangwa biri gukorwa ku mirimo mbere ku rugamba cyane muri ino misozi y'Iminembwe. Urabona yuko uyu mutwe ugeraniwe cyangwa se ukomerewe, kandi n'abaturage nabo bafite ubwoba, baravuga bati mu gihe twamaze gutangatanga mu misozi yose itandukanye hano muri Minembwe dushobora kuza guhura n'ibibazo cyane bishobora guterwa n'intambara idasanzwe ishobora kugaragara bino bice, kandi uyu mutwe nawo ukavuga yuko utakwemera na gatoya kuva muri bino bice, ukurikije buryo ki ibi bice ari ibice biri strategique cyane bishobora kuborohera kwinjira mu bice batekereza cyangwa bavuga yuko bashaka kuzinjiramo nta kabuza. Ariko nanone bigaragara yuko ibi bice kubyinjiramo bisa naho biguranye cyane, ukurikije buryo ki aba Barundi bamaze gutangatangira hafi uyu mutwe, kandi bigaragara yuko ingufu bari kugenda bongera ni ingufu zidasanzwe kandi zihariye cyane, biganza mu misozi iri strategique, babategera mu misozi cyane. Bigaragara yuko uyu mutwe usa naho uri mu bice byose bitangatanzwe n'iki gisirikare cy'u Burundi ndetse n'abasirikare ba FARDC.
Yego, dukomeje n'aya makuru reka tujye kuri paji ikomeye mbere yo kuza kutubwira n'ubundi mu Buvira hagati uko imyigaragambyo y'Abazarendo ihagaze. Ndagira ngo nyemere tubanze dukubite amaso ku bijyanye n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu, tubwira abadukurikiye ibijyanye na Ebola yongeye kuba ikibazo gikomeye. Minisiteri y'ubuzima ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko hadutse icyorezo cya Ebola nyuma yuko ibaruye abantu 15 bishwe nayo, abandi 28 iri gukekwaho mu duce twitwa Burape, ahitwa Mweka mu ntara ya Kasai mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'iki gihugu. Iyi minisiteri yatangaje ko uwa mbere wayibonyweho ari umugore w'imyaka 34 wari utwite washyizwe mu bitaro ku igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa Nyandagaro yahitwa Barupi, afite ibimenyetso by'umuriro ukabije, kuva amaraso mu bice binyuranye no kuruka cyane. Uyu mugore yapfuye ku igenekerezo rya 25 nyuma yuko ingingo ze nyinshi zihagaze. Ubu hari abarwayi 6 bafite ibimenyetso nk'ibye barimo gukurikiranwa. Abashinzwe ubuzima bavuze ko ubwoko bw'iyi virusi bwabonetse ari ubwahawe izina rya Zaire, itaboneka kenshi ariko yica cyane nk'uko babivuga. Muri 15 bamaze gupfa, 4 bari abakozi bo kwa muganga barimo umuforomokazi n'umutekinisiye wa laboratoire. Minisiteri y'ubuzima ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iravuga ko ubu iki cyorezo kibonetse muri iki gihugu ku nshuro ya 16 bwa mbere cyabonetse mu 1976. Ishami rya UN ryita ku buzima OMS riravuga ko itsinda ryo gutabara byihuse mu gihugu hamwe na OMS hoherejwe abakozi n'ibikoresho mw'akariya karere gufasha kuvura, gukurikirana no kurinda iki cyorezo ko cyakwirakwira. Dr Mohamed Jawnabi, mukuru wa OMS mu karere, yagize ati turimo gukorana umuhate kandi vuba kugira ngo duhagarike ikwirakwira ry'iyi virusi. Janabi avuga ko barimo gukorana kandi ku bunararibonye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite ubuhanga mu guhangana n'ibyorezo bya virusi kugira ngo bayihagarike vuba bishoboka. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ububiko bunini bw'imiti ifasha kwita ku barwayi b'iyi virusi ndetse na za doze 2000 z'inkingo za Verbo Ebola rukora mu kurinda ubwoko bwa virusi bwabonetse. Izo nkingo rero byitezwe ko zizavanwa i Kinshasa zikajyanwa muri Kasai kugira ngo abakozi bari imbere mu guhangana n'iki cyorezo hamwe n'abantu bakoranyeho n'abarwayi babashe gukingirwa. Ebola rero yaherukaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yibasira abatari bake mu kwezi kwa 4 muri 2022 ubwo yabonekaga mu ntara ya Equateur, aho yisha abantu 6. Yabonetse hagati ya 2018 na 2020, niyo yisha abantu benshi barenga 2000. Iyi virusi bikekwa ko yaturutse mu ducurama hafi y'uruzi rwa Kongo. Abantu bayanduye iyo bakoze ku matembabuzi y'abafite iyi virusi ya Ebola. Akaba ari amakuru akomeye arabana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama tujyane Uvira nyuma yuko Gasita ageze muri uyu mujyi. Byaravuzwe ndetse byemezwa ko imyigaragambyo iri guca ibintu kuri ubu agezweho n'ayahe kubikomeje kugenda byibonekeza. Mutama uratwumva? Ni ukuvuga ngo igikomeje kugenda kigaragara cyane muri ino misozi, cyane ku ruhande rw'icyitwa Wazalendo ndetse n'abaturage bamaze gusengerwamo na propaganda zikomeye cyane z'aba ba Wazalendo ndetse na bamwe mu basirikare ba FARDC batumva cyane abasirikare bamwe bakomoka mu bice byahariye Minembwe b'abanyamurenge cyangwa n'abakomoka muri Kivu ya ruguru mu byerekezo bya Masisi ndetse n'ahandi hatandukanye bavuga ururimi kidakomoka ku babyeyi bavuga muri Kinyarwanda. Yego, biragaragara ko byahinduye isura nyuma y'uko Abawazalendo bigaragambije bavuga bati Gasita ntitumushaka, Gasita ni umunyamurenge, reka nta kuntu yayobora operation, kandi twaragiye tumenya amakuru y'uko hari amakuru y'ubutasi bw'igisirikare cyacu yagiye atangwa kandi tukamenya yuko yagiye atangwa n'abasirikare bacu. Bati rero ni gute umuntu aza kuyobora operation mu gice nk'iki gisa naho kigiraniwe cyangwa gikomerewe cyane? Twavuga yuko uyu mutwe ushaka kumenya amakuru yacyo yimbitse kandi yeruye
mu rwego rwo kugira ngo babone uburyo kibagabamo ibitero simusiga. Ubu rero ikiri kugaragara cyane ahubwo byarenze kuba ari ku ruhande rw'abawazalendo, ahubwo no ku ruhande rw'abaturage bakomeje kwamaganira kure ko uwitwa Gaseta rwose ngo yayobora operation muri ino misozi, nubwo wazalendo inyinshi zikomeje kubivuga cyangwa zikomeje kuresista ku ruhande rw'uwitwa Gaseta, ariko biragaragara yuko ngo hamaze gufatwa imyanzuro yuko abawazalendo bakomeje kugaragazwa n'ibikorwa bagomba kubihanirwa, ngo kuko uyu mugabo babanje kumukoraho ubushakashatsi bwimbitse mu rwego rwo kureba uburyo ki niba ibyo bamwizeyemo cyangwa se icyo bamushyiriye hano muri bino bice azagishobora. have sigaho wikongera guhendwa ukundi, kuko Amiri Real Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amiri Real Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga ahandi ni uko muri Amiri Real Estate ku bakiriya bacu bamikora aringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amiri Real Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe, kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amiri Real Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43. Hamwe na Amiri Real Estate turaheza.